Olá, maluco telespectadores de televisão Gemen, filha solmahia o programa Conversando sobre Saúde, conversa ba mori saudável. Ohau Bonifácio de Jesus, anessa bem programa de né se acompanhe ta botser informação hoto com ba saúde. Maluco sira ba ita botser nebe mas sempre acompanha o programa de né iharai larang no mosi iharai liur. Amin ya saúde dia bem mi hotu na ohin lorong ita se kuliah topik de nebe maka interessante, no importante lo itinerário, maka moras stroke. Também maluco será, atau habarak tempo agora dadao, marca na presença e a estúdio programa Conversando sobre Saúde, Dr. Elísio Agostinho de Araújo Soares, anessa especialista neurologia, que é especialista de NBMA, que dedica a amba atende pacientes sira com problema stroke e itinerário de Hospital Nacional de Valadares. Doutor Loron Diak, bem-vindo a mais programa Conversando sobre Saúde. Bom dia, dagar sang kamanek ba kita hotu ba mal karanain sira hotu agradece ba programa nebe mag hahu si Asociação dos Médicos Timorense nia nebe mag sempre ia kono ba conversando sobre saúde ai tenera railaran hanan agradecemos ba parte Gemen nebe mak dedikan tempo ya dagat sang mana kirane hodi habelar informação balo nebe mak agora daon kita hotu enfrenta kono ba moras stroke nebe mak kawaninya número ne as iha itenia railar nani agradece tebes ba ita nebe mak convida na ho mai dagat sang komanda kirane. Iya doktor, haun ya agora daon itania malo corona nai no hare nai sira hakarakato hatene liliu moras stroke ma be molo kita bahena ba doutor bele fo hatene to horário itania consulta hospital nacional ba consulta emasana be mo problema stroke ne liliu ida consulta OPD kata ema rumah ya prefere si fatna rumah bahan be itania horário no mogoron sera no sa horas. Iya, iha Hospital Nacional Guido Valadares consulta ba o doutor especialista neurologia iha Loron Tolo nebe makia segunda dader o colega doutor especialista doutor Wilfred neurologista ya tupsia dader to media depois iha Loron quarta-feira horas tu purwa lokrai nehamutu pohau depois ia Loron quinta-feira horas tu purwa lokrai ko doutor neurologista cubano Cuba. Ano ini jane maaminya horário consulta ya Hospital Nacional Guido Valadares Loron ida semana ida ami po consulta OPD dalaida cada especialista ni pon ini consulta OPD ne dalaida. Ya, doutor, ita bela fai tuang itania serviço hospital ne halusa itania durante o serviço hospital nacional começou a vir no itania serviço ba área especializada ne serviço de tahalo atu ema itania mal corona nine sira bela compreende tu mol kita ba moras stroke kumta. Dia ita hanon ba iha especialidade en neurologia ne especialidade en forma parte ba iha área clínica. Ini la bela tama iha operação kada ema balo dan doktor especialista kakutak ni tengki tama hotu baya operação nian mabe aminia limitação ne iha area clínica de depois ba ida operação ne ba pila palinha neurocirurgia masih rama dedika amba ida ne ami so diagnosa depois trata depois karek sira nebe maketan intervenção kirurgian atau sei popular fali ba sera neurosurgery. Além de moras sera nebe mag kita conhece agora dalam de stroke, mabe moras sera seluk nebe mag liga ho amnya especialidade hanesan ulun moras, hanesa ulun moras hanesa sintoma ida depois mas hanesan moras idaho. Moras idaho tu depois hanesan moras epilepsia o bibi maten, depois hanesan emasar nebe mak lima nain nagreda sang Parkinson o movimento disorder ne depois emasar nebe problema o insomnio matan laduku sleeping disorder depois emasar problema o memoria demensia dulu itu
acontece depois lá os iranere siran bema heta problema afetação e aí tem nervios ou saraf periferinya itu biasa bolu naran neuropatias mora sel bema kau laga temi dia purida tambah barak terus Ya, Dr. Haunoni agora dauk malok telespectadores sila hakara ko sa tatene sa ida moras stroke. Ebe Dr. bele explica o moras stroke ne sa ida makne unsama ida ne acontece. Dia moras stroke ne nia tama iha kategori ida yang kemudian moras cerebrovascular disease afetação nia salah satu iha cerebrovascular disease ne ita fahe bahat nebe mak asintomático, sintomático, emergência hipertensiva, encefalopatia hipertensiva ou demência vascular. Ini moras ser narang itu tuh. Asera ne hotu mai be iha stroke derasik tama iha parte sintomática ne. Iha segundo nebe bahatem. Stroke ne hanesan definição ida nebe mak iha inglês, depois iha Espanhol, agora dalam emoja dan ictus. Depois bahaya itinya terminologi itu kita dia atakasaun. Lalu kata defini hanesan atakasaun nebe mak aguda ya tempo badak bahaya itinya sistema vascular, sistema arteria, lalu arteria hobena nebe mak hamosu sintomas no sinais neurologianya. Memang famosos sintomas o sinais neurologianya o terminologia médica seluk dia deficit neurológica. Ia tempo nebe badak, depois nia evoluciona mais ou 24 horas nia duração, ikus mai famoso moras stroke nerasik nebe mak ita paeba stroke ischemic no stroke hemorrhagic. Interessante, doutor. Então, stroke isquêmico ne maka Onsa stroke hemorrágico ne mansa. Ita bela usa tok terminologia simples rumah nebe mato ema bela compreende care possível. Stroke ischêmico ne kata ninya afetação ne mais hosi iha itenia arteria tidak lori ran ne mai he itene kakuta klaus ma iha itene sin mai he kakuta iha ne nia começa halo penyempitan ou entupido yang ba então oxigeno ou glucosa ne lato ya itenia kakutak então idane proseso nebe mak diminuição oxigeno ou glucosa iha itenia kakutak ne hanaran ischemic selahatan oxigeno então nia tama ona heta proseso ida ischemic ne então iha ne hamoso sintomas o sinais nebe mak ohin au mencionaba. Bafali iha hemorrhagic kada iha uat nebe mak loriran maya itene kakutak ne nia nak fera iha itene kakutak laran. Ne mak hamosu ran nak pagar iha kakutak laran terminologia itene dia medikunian dia katak hemorrhagic. Interessante. Ida tambah hahang atau bas selula seria kakutak labele tambah bloquea. Ida fali rang maka site husi tambah na fera husi itanya uat rasa. Tambah nema tipu stroke ruane. Betul ruane frekuente hutu itana rainga ida de frekuente. Ruane frekuente hutu teres ya itana ruane hutu teres. Oke. Betul. Hal curioso sakaraten, será que é fator importante ou fator determinante neve maka halo paciente cerebral heta stroke isquêmico, stroke hemorrágico. Ou ruane faktor hanes ou é faktor neve mal hanes sangamis. Maioria ruane bela faktor hanesan, ima hanesan ia balmos adere liuba faktor cerebral hanesan ia ischemic nia depende ba faktor sila hanesan ema sila kolesterol as o triglyceridos as o ema sila nebe mak bokur ladung prática exercício loloro o sila ema den sedentarismo ya terminologi medika ita karena hanto ba sedentarismo depois
moras ser seluk ne memang sai hanesan faktor risiko itu hanesan tension arterial as. Tension arterial as ne bel halo iskemiko ne mos bel halo hemorrágico, mas dalla baraclunia famoso hemorrágico quando ita la controla. Depois moras ranvidar nos contribui muito e moras fator ser seluk ne memang liga ho itene estilo da vida, mas lifestyle and stroke. Ne memang anesan stres, anesan itene hábito tóxicos, anesan fuma, mutua sirene rotu contribui baia a atau hamoso moras stroke o indruane. Mas doutor, how be sira curioso ho ointa bot fate yang kata tensão as norang mida atau dia kata tensão as orang mida ne complicação ida mak stroke ne galau. Tensão as ni complicação barak. Ne complicação barak belemos maya itene fuan. Fuan la takasang fuan. Takasang fuan. Belemos maya takasang maya itene mata. Estraga itene mata. Belemos takasang maya itene ginjal o rins. Ran midar no sanesan. Cosa hanesan. Ni afectação maya itene matan. Maya itene fuan, maya itene rins, niamos maya itene saraf. Periferiknya nebe hamoso neuropatia periférica hosi ranvidar nerase. Depois iha itene kakuta. Implica kakuta ke stroke. Kakuta ke stroke na hoto. Tamanema mora suruan nene sai hanesan faktor risiko atau hamoso moras stroke. Laos dit moras stroke mabe moras fuan hoto moras metabolika seraselu hoto dalaina. Tamane salah satu komplikasan quando tensão arterial crônica bele hamoso komplikasan seluk nebe makanasa oh ita tem ran midar mahasen masura ho diabetes mellitus kroniku nia bele hamoso komplikasan sera seluk nebe makon bayo organ nebe makon kita mencional ano ni dan ya doutor how be curioso mo so be processo do hinta bot fatete diang itene uat re lor ramba ka kuta bloquea ka takatia no o uat na fera ni doutor ni causa ne tamba faktor siro hinta kulia ne mo contribui do ni processo halu sama bele to ti problema dan dia primeiro ita halai ulu baiha onsa acontecimento processo isquémico ne ai itene ka kuta kata ki ha itenia condição normal itenia kuat nebe maklori itene ran baiha kakutak ne ninya fluh sanguíneo nene kada hetan hose 60 to 150 mililitro nebe mak ita hose fuan arukabah mabe quando hanesan acontecimento na oclusaun o penhambatan o penyumbatan ia itenia kuat o arteria nerasi rang começa menos to ena ba nia hosi menos hosi 60 micraik antau nia começa hamoso processo isquémico nebe mak primeiro baiha emadiam penumbra isquémica depois tu fale mak primeiro oligoemia depois baiha penumbra isquémica depois mak tama ia processo isquemia o necrosis tama ia itenia célula nerviosa nebe mak mate ba ni acontecimento banhira idane acontece kata kita selula neurona ne depende makas baiha metabolismo nebe maknia hetane glucosa ho oxigeno rate quando oxigeno ho glucosa lato antau nia primeiro nebe afecta baiha proceso oxigenação antau metabolismo ia cambios iones o sodios nebe mak potasio o sodio nebe mak halo nia atividade iha membrana celular ne começa hamoso processo ida neba nebe célula mitocondrial lahetan atau ni hamoso processo ida yang acidosis láctica neba atau ida ne hotu ni começa contribuir atau hamate itene célula neuro atau yang simples kerek dia prosesor na hoto halo itene célula seri itene kakutak na mate ne mah kalau emannya função stroke ne
função movimento função rumah laku to ita boleh stroke né. Okay. Tambah niamos depende bah tempo. Tempo. Sekarang ni ada tempo ne posi segundo cada 5 to até 10 segundos ni afecta funcionamento energética lilu yang metabolismo. Depois quando vai a 1 minuto ni vai afectar na processo respiração vai a lilu células mitocondrial. Depois quando tama na 5 minutos cada acontecimento processo isquémico ne taka durante 5 minutos oxígeno no glucosa nella tua cellula ne vele provoca na mate célula mate. Oh, então nem minuto de tiro. Nem minuto de. Balu segundo ni se ia processo de neve mas quando liu na 5 minutos lá sabe. Liu na 5 minutos célula mate. Célula vele mate. Célula vele mate. Célula vele mate. Tambahnya amidian terminologia neurologia ni yang time is brain. Time Italian ba negosiante sera ma ekonomista sera dan time is money mai be amian time is brain tambah depende ogni cellula ogni neurono ne kakutak na atu funzionane depende de to tempo ne bema ogni ita dalam barak kita total untuk la bela salva cellula ne bema kansan ogni mate dan. Ya betul, interessante lo se quando hira cellula na matu ne yena acontece tudo. Mas doutor, how kara katu husu hanonoi tanya malagrona nain sira hare nain sira mus kori gazu sakara kate. Acontecimento do hinta bot kolia e tene ka kuta kran la beleba oxigeno la beleba glucosa bot mirar ne hahan la beleba cellula sira mate. Então acontece stroke. Nini sintomas ou sinal ser nebe maka acontece por exemplo a sonho taborde em minuto idane tempo ser nasnene dalam rumah yang manu inda ane bot bye ni tawate ni laba hospital mas pensar doutor ver explica para mim kata sinal dasti dikli ba hospital na li ke fote hatento ni sintomas ser sinal ni sinal so ni sintomas depende ba fatin nebe mak ni halo oklusau o fatin nebe mak ni halo arterene nakfera ba. Oh, fatin itene ulun depende. Parte itene ulun depende. Ni akar gosta atau nakfera ihnebe, ni akar gosta atau halo interruption atau halo occlusion ihnebe. Sekar mai fali tambah iha ita ohin aprende katak dehan. Stroke afectação pa parte vascularnya los vascular katak iha uat o arteries. Então, ita tem que compreender saja maka buat ho arteren. Buat ka arteren ne kata iha maiha parte angnian, paheba parte rua maiha parte oin nomos parte kotu. Jadi ninia iha terminologia médica italian inglés kari anterior territory depois posterior territory. Oi, depende arteria tambah siranya arteria uat ni besai lahanesan. Ida ne mayosi anterior mayosi carotidia depois ida fali kotuk mayosi vertebral vascular. Atau ni occlusione depende ba fatin ne bema ni halo interruption ba. Sekar mai parte anterior ni mai atau primera bele hamosu sintomas ida matan nian. Ema daruma ho tensa o ranmidar o boko daruma nia hetan sintomas ida nebe makanasan matan de repente dit sorine nia hare lamos o belemos hare hanesan kabur tia de repente dit nia sinti matan sorine lahetan buat tidak atau ihane ita tengki po atenção na ofa itu buat rumah sana. Nah, salah satu simptoma namanya manifestação oftalmika. Tambah ia occlusion ia arteria oftalmika. Oh, dalam oke. Simptoma sih. Lihat ran glukosa nebe mak lor mai itenya saraf peretinia nane matan nene hodi bele simu ahi luz nebe mak kita hodi harene. Tambah ternyata kayak ini retinya na kapa retinya na lahetan oksijeno o glukosa atau nia função lakon atau nia hamus sintomas ida sanone selu pila fale mak
emadia manifestação hemisférica. Manifestação hemisférica né depende. Nia karak ba parte onia ain liman motor nian, nia hamosu oni ain soren liman soren força laiha o maten. Ou nia karak parte sensitivo nian ou manifestação sensitiva, emadia deficit sensitiva atau nia hamosu o sinti ain soren liman soren hanesan. Maten, may be força lau ihela, may be o sinti emaku o daruma o sinti ba hanesan. Ansor lima sore ne moras de repente depois toron tomak kalan tomak liu oin halden stroke nia teki mayor hosi 24 horas sekarang menos hosi 24 horas nia laos tama stroke atau nia tama ataque transitorio isquémica kata isquemia proceso isquemia nia começa aviso ona ita memang ya ataque transitorio isquémica may be seidane sekarang sel ni hakarak ba parte oni linguagem nian atau ni começa halo kolia lamos kolia liafuan asana ema atunan altel ba ou depois de repente o la bele kolia idane mak sintomas sera principal nebe mak ema hahu poinhetan stroke jadi ita foti conclusão kata parte hemisférico parte território anterior nene kemak nia banhira ita hetam prosesu ja o moras stroke ne sintomas nebe hahu mag ida hare lamos o labele hare rua mak halo ain liman sorin força laia o maten o sinti vai tener sensibilidade laia o ibung cleu depois turfilo fale mak afectação bahia e tenia linguagem bahia linguagem idene mag ba parte anterior sebab ba parte posterior konsel filafali nie bele hetan hansan ohine belemos acompaña os sintomas sercelo anesar oin halai depois começa hare sasan bele rua depois começa halo itene balanço laiha kita hamrei ba atu mono depois mas começa hetan nos problema iha han daruma tolan han araska neser na hot belemos halo ulung moros belemos halo ita muta ne parte nebe mak iha parte kotu o belemos sekar hemorragic ne bele halo ema muta laransai depois ulun moras nomos balu bele hetantan convulsão tebe voluntário ikus liu bele halo ida la com consciência bele monu tia ba coma idene ma sintomas karena be principal ba ita hotu atu conhece banyak rahetan família ka o umalaran o kolega rumah hetam morsi kan sana hetan sintomas ikan sana lalais ita buka medico o fasilitas saúde nebe mas basic kodin nune bele trata lalais no bele harus ka malalais ma ita ni hospital taba oin tempo hau temi tana kata tempo kakutak time spray sekar to tarde doron rua tolma kita buat mai anesa mai ne hau trata fali o tratamento dan nebe secundario anangnya kan significa doutor seba tarde itu anina proseso atau recupera atau diagnosis susah los susah depende ba anina gravidade depende ba anina gravidade anina afectação bahia itu dia parte kakutak ne arteria nebe maglia itu hal oclusão ba ou na fera ba laos stroke hotu hanesan hemorragia lahanesan ischemicus lahanesan ischemimus hotu lahanesan nia ischemia ne nia bele afecta bahia sekarang parte ser nabi makautemi ne ia parte balu grave liu ia parte balu minus grave hanesan mo hemorragia hanesan mo arteria nebe na fera kari nia depende banding fatin nebe nia kona ba sekarang ia fatin ne nia bele kona mateliu ia fatin ne nia bele kona menos tuan ia fatin ne nia bele mate o moris quando ita halo intervenção lalais
moris, quando intervenção tarde, nível mate. Jadi hanya esa. Importante mak tola lais facilidade de saúde, no tola lais halo diagnosa. Onsa ita bela hatene katak emane ho stroke, tem que ho CT scan. Oh, tem precisa Precisa ho CT scan. Se laia CT scan, laia matene na ini mundo nene, ni hakere neurologia hafal be, saraf ne ho su ulumba o. Maybe CT scan laia ne nia difícil atau determina katanya stroke hemorragic ou bela tambah buat ruangan diferente terus tambah banyak buat ruangan diferente depois ni tratamento nos lanesa mas que nem sintomas bala hanessa sinal bala hanessa mas de tratamento diferente atau ajuda itu fazer tratamento precisa CT scan. Dia, doutor, how não interessante ita buat ni explicação lori how tama keras ba ia matéria ni lara how fer kata kita ni malu corona 9 ou 9 sira mas internet né mas dia doutor ita se continua a falar depois de ita pausa tem minuto bala dia ba malu corona 9 ou 9 sira televisão gemen dali que acessam husi programa ini tambah moros stroke importante informação serna importante na fate acompanhar-me depois de minuto bala firma. Dia malu telespectadores, filha solmai iha programa conversando sobre saúde. Depois de ita pausa de minuto balu, ita continua a conversa com o doutor especialista ba neurologia nia atau kuliah liutang kona ba moras stroke. Dia doutor, how ohin ita buat explicar na buat nebeme interessante los. Maybe how ia pergunta de nebeme dalam barak ema husu, ita nia komunidade ser husu dia kata stroke ringan, ho stroke tidak berat. Kalau aten telefone sira mak husu be ita beles kata idane mo hita spikana o kata halu buat siluk ta hal favor. Dia interesante la lemar itene pergunta ne stroke ringan ho stroke berat ne quando paciente mai ita biasanya ya amnia neurologia am usa skala de Nice. Skala de Nice ne National Institute of Stroke Scale. Ami bazeba idane mak point kategoria paciente ne be hetan stroke ringan, stroke nebe naton, o stroke nebe makas severe. Bazeba idane are honia klinika nebe maknya mai, honia klinika nebe mai ami fogo punto sound, ya aspektu nebe maknya neba ya 11 aspectos, o nivel de conciencia colia. Oh nee, doutor, ita suka tadi sekolah. Ita suka. Ita suka. Fo nini número punto. Fo número puntos. Conciencia, colia, ita haruka lo que matan, hela ihanebe, buti hanelima, depois agora ihanebe, depois outro dia muda matan tur hanelima, sane, depois hamnasa, depois 45, 40 ai. How tuan sen osinti kalai, depois okulia turhau. Bazeba idane aspektu sirah ne hotu mak ami foi 4.1. 4.1 kataknya skor minus osi 5 ne tama stroke ringan. Sekarang stroke ne mak mai osi 6 mai tama iha 14 ne tama stroke idane bemak mild to moderate. Katak moderate, naga? Ne katak hosi naton mai tama ona hosi ringan mai tama ona naton ne. Pues quando hosi 15 atau 20 ne kategoria bahaya moderat. Quando 20 baleten ne tama ona severe. Secondo ne maior hosi 25 ona katak ne very severe. Nini puntuação máximo ne 42. Puntuação mínimo bele zero. Jadi kita fo bazia ba puntuação serna kita fo skala grade stroke ne pode determina kata paciente ne ho stroke ringan, paciente ne ho stroke moderada ou kata naton paciente ne ho. Jadi paciente ser mai tama ya emergência ou mais hasoro how diretamente mai consulta ne how baseado ninya stroke ne ninya puntuação ne
how de hentena pacientene nia pronostico la dia, pacientene pronostico dia, pacientene bele salva o la bele salva. Desculpa, pronóstico na hansa ita determina nia condição De condição assim, determina. Baseba o puntuação serenema, kita foi explica para paciente no bajo nia família kata nia bele salva o nia mos la bele salva. Kita nia complicação bele mate ohin aban o bele mos salva ohin aban o bele mos fila ohin aban. Ba nia recuperação nebe makia. O bele mos ita hare determina kata paciente ne bele salva o la bele salva. Ya, doutor, ini hau curioso. E husi score ka, husi valor nebe mita botsa determina ke, husi exame físico mita botsa determina ne. Ida nemos beresaya nessa sasuka tatu dia kata paciente ne, nia bele recupera total ou la bele recupera total. Ne los berarti. Sekarang mai ada nia possibilidad de bot ba recupera. Oke, depende. Mai. Sekarang moderate, atau nia possibilidad de bot bele ba complicação, bele mos maya recupera. Tamannya clarang. Tamannya clarang. Okay. Sekarang nia severe o bele severe, nia possibilidad de bot ba mate ou sekarang kita salva dunimos mai be nia recuperação ou afetação nia bele helau sequelas ida nia be makas. Oh, kata nia hoa ne deficiente ne isi lolong ba moristoma. Mai berat. Karik mai ita nia posibilidad bele recupera nomos nia ohin sintomas sera debe maknya hetan bele recupera tidak fale. Jadi badia ba ida nia score ne nis score ne ma ita hodi determina NHS kemudian NHS ne ma kodi ne ma determina paciente ne e depois ida ne ma ida base ba ida ne mos ita hodi hala intervenção o tratamento ne be mak máximo. Jadi hodi bele atu recupera paciente ne nia condição. Ya, doutor. Hoy ita bot kuliamas dia kono husi ita kono mo satu diagnosa atau hatene paciente ne stroke ala no atau bare valoran stroke ne ya nivel ida nebe hoy ita suka tan so ita bot kulia hawa kara kait mus ho CT scan gal ronsen gal leno baka kutak nebe maka rua de ne importante los batu defini de ninia causa nomos honia tratamento ou rua não importante ba atu valora depois de tratamento ni te suka pali ni mudança hansa ne los kan los CT scan ne função ba ya paciente será stroke primero diagnosa depois ita atene paciente ne pronóstico nomos bel halo intervenção ba paciente ne depois o tratamento ne depois outro dia niamos sayanesan evolutiva meio diagnóstico ida ne evolutiva banhera paciente ne ita for tratamento dia kata dia taman fase recuperação depois semana rua ita hodi ala evolução fila fale kata nia be zona ida ne be makohin afetação mate ne seibot na fatenka ou menos zona sel muri solno kala nia ran ne be makohin na fera kakuta klaran be halo na lihum bot mutim bot saite hematoma bot nene halo absorpção nona ka ou menos ona idene hanesan evolução ida filo falimos sai hanesan evolutivo iha salalaran banera paciente tamo mai o CT scan negativo hela o CT scan ita hare sedang ketan mos mai benia sintomas satu rutiana kataknya atu bahetan stroke tambahnya mak ihane dala barak iha daruma iha fatin ser nebe mak be kolega sira hare daruma CT scan negativo haro ke paciente filatia depois aban fila fale paciente mai ho fila fale exato sintomas no sinais neurologia ainsorin limansorin matehot aban fila fale ita haro CT scan ne bele sai fale onsel atau saya hanesan evolução ba clínica paciente nerasi agora negativo aba dader hafal fila fale nia etam fale betul ida fila fale mak agora dader paciente baisa ho sintomas
sinais iskemi na nerasi, depois baru bantul semana ida semana rua, loron hat loron lima iha salah laran paciente ita po todo po tratamento tu lai mudança, ita mas hanoin fila fali, buka fila fali, kita halbo buat phone musuh fila fali. Jadi setiap importante la lima atau diagnosa no ajuda ya tratamento decisão nevema kita foti ba ya paciente sa. Tiak betul. Itu kuliah na ba kona ba ni diagnosa so hinda buat kuliah. O hinda ita temos kona ba ni tratamento los que ita ni malu telespectadores curiosos de tratamento e nevema ba indo torcer fo ai moro nehemu ga sona ga o ia tus tratamento selo kanasa ematen haloterapia rumah ga ita bela explica to birane. Dia, banyak pacientes terserah stroke ne, ita trata ia pilares serán memang importante la halima ida tratamento preventivo primaria. Ane ba ita hutu ne belhalo ida ne. Doktor bela explica to birane. Ne ita hutu tratamento preventivo primaria ita belhalo ne. Ita belhalo ne. Anesan evita itene tensão evita bokur hahan nevemak saudável, tudo horário toba, e horas nevemak saudável, evita a menos fuma, remutua, evita estresse. E isso né, tama hotu baia tratamento preventivo, primária. Agora tudo fila faz tratamento stroke específico e a fase ida aguda né. Acontece da né. Nemak ihane ita mai nia mai ho tensão nia mai ho problema iha fua ranmida ita trata ho tu idare depois nia mai condição stroke na rasik nia hamosu komplikasaun barak iha kalau ita começa kakutak bubu kalau ita hamosu buat serane bemak sintomas neurologi ini ita trata iha fase aguda fase aguda ne depende ba momento nebe ita bot mai depois ho ninia gravidade ho condição até tentando cada ninia score o hinene baseado nia score ne nia tu recupera la nenek o tardia ne baseado nia score ne ras nomos nia tempo se ita bot ihne ba semana ide te ya suai ne ba semana ide te ya bokau ne ba loron hatte mamai hane anta mai hane nia mai fila fale ho komplikasaun sel tamana sel tam fila fale ona anta ho mai ne halas trata de tidak kakutak stroke ne na komplikasaun sel mos fila fale atau jadi iha tratamento pas momento ida nia stroke aguda ne rasik depois tur fila fale mak ita dia tratamento preventivo secundário atau itu fila fale ai mor sera secundário kono ba tensão nian kono ba ranmidar nian idenya hoto depois hoto tur fila fale ninya sei kemudian neurofisioterapia neurorehabilitação atau nia tengki halo tratamento bahia fisioterapia amimos la serviço mesak la tengki bolu parte sera fisioterapia hodimai halo fisioterapia ba paciente será. Tumene bele halo neuroplasticidade estimula nini sel saraf nebemak maten ne motor bato moris fila fale. Exemplo rate ita bok nya maten hela ia leten la funciona na. Anta ita bok ihane estimula idane informação mai fila fale ane odi estimula fila fale tu. Okay. Ia estimula saune bele mos recupera 20%, velemos recupera 50%, velemos recupera 70%, ni la bala recupera total, tambah balu mate tiana atau ide nebe. Nene ita depende ba nini fisioterapeuta badinas. Sekarang ne badinas bele, sela badinas atau ne bele helaho ansori 5 sore ne maten. Ne mak pondera kursi korbarwa kita video ide viral los dan ide be. Dori det be, nini makine de bahu det be, dehan be, sada, ba paciente sera stroke ne dehan be, lau keras ne, idene, ane sebut ide karek atau buka osan, atau buka osan, tambah
O hude tansane laya estimulação maiane, tidak mungkin ya tu halo recuperação total ba paciente nebe mak po ansorin lima sorin maten. Tur filafale mak ne tratamento continuação ne ihana paten hoam. Controlar. Control. Ya, betul. Itu kuliah kona ba tratamento iya kala. Ai muruk tradisional romane maka paciente sira bele consumo o bele usa atau recuperasi ra nebe mi problema isto. Ano ita ba iha ai muruk tradisional ne tamba iha ai muruk tradisional ne nia la iha estudo nebe específico kata dia dan ita nia be ala sira ita ne tiun sira uma usa idane dan hatun tensão usa idane dan halo ansorin di mansorin mamar mabel lai estudo específico ida kata idane mundo ne baoin ho ciência mundo ne la baoin la sofila pali da ohim be ita nia be ala sira fone dan hemu idane sekarang ciência ne laia mundo ne itamos ohnoron kamera sana mas darma itala lele. So bototo tu bazebani estudo kata ita ne ai moro botsane be ita fo kata nia baduni dane nia baduni na mai be ida tratamento tradisional ne ita la haten nia especificidade depois nia dosis saída ita la haten. Bele prejudica fal problema sel. Kau ya exemplo ida pasien ida nebe mak nia stroke depois nia ba hemofila fal ai mor tradisional ai mor tidak nebe ramuan sel nebe emahe fone neba hemofila ida ne bele complica fila fal mai fila fal las problema ne stroke problema fal honi nia aten matang sira kinu ratu kabun sira bubu hotu ama dosis ida be fone sira hemu ya liur ai moro ko tu consumo mai tinki metabolismo ya itene aten ho ya itene ginjal sayu sitene ring agora mai ho dosis ladung los afecta fila fal babacha então mai invés de fokus o problema stru kita tem que manda falou doutor aten sira hansa ne exato so importante então lá existe tratamento tradicional mas até agora sidau kiha deliu kono ba stroke mas be iha moro kanesan nebe mak ita hotu istura nebe mak ita hotu hatene nya função nya iha moro ba stroke nebe ba tratamento tradisional ne ya timor poti ai tahan ida poti ai abu tidak hemu idane teladum. Dia doutor, ita bela fahata ita buat experiência Roma durante serviço, hanes especialista hospital nacional, que caso paciente ser na bema mai, caso balon bema ita buat akar katu kolia, atau nuni ita mal corona nain hari nain ser senti kata importante teves dia kiu ba hospital. Anu India, ba ita mal karena nain sera hotu, dia timor larang toma, banhira ita kulit kono ba stroke ne ni mai. Anesan gravidade sa nebe mo ko ina menciona na depois nine complicação iha nine complicação stroke mai iha opção tolo primeiro kita salva nine vida segundo nia helaho ninia discapacidade nia hela ninia discapacidade tambah bele sequela sosin ninia stroke nerasik halonia, sayona, ema, cacat, ou discapacitado. Depois, belemos, ema ne lakon ni vida saudável. Kata kau pernah mora sona, kau hemo na tratamento preventivo secundário nyen ba mora sera stroke nyen, ada haula saudável lan. Depois tuir fila fale, ni bele hamosu problema ba itenia processo aprendizagem ho memória. Bele hamoso moras ida fila fale kemudian demensia vascular. Depois setan stroke. Dan dalam barak itenia família paciente ra ladum compreende ninya situação lalau moras stroke ne. Tau mai ita fo tratamento ne bema ko hal temi ninya fase aguda ne ita salva tena ne vida. Ita salva tiana kada paciente ne ita tenki salva ne vida
salva nindo. Senia salva vida ne lo so tuona, antanya tamana proseso ida ne memang fisioterapia ne rehabilitação ne atau ne precisa tempo. Ne precisa tempo. Dalam barak dari uma família dalam ya conhecimento, dia nak karak maintain na fadin ya hospital, to ne lau te mak. Harus ke fila, to ne kolete mak harus ke fila. Atau ne ita tu tem que for atenção kata ami anesan neurologista primeiro mais salva o de vida. Paciente de vida. Quando ne vida salvar tiana ita processo tratamento ne bem maxel turmaine ita bele halau ya uma ou ita mas bele halau ho tempo ne bem narut. Lau sit ohin awan baru ne tengki lau ne tengki kuliah ne bele hang ne bele ne susar lah halimar nama Berarti kare kelabar kikuan mak open hanorin fila faleona atu lau atu kuliah. Amani saraf sira ladung funciona. Tama saraf sira ladung funciona ou mate tanona. Oh, saraf sirne parah hoto. Então balu la compreende, balu dan doutor sir ne be mak be ihane bane ia ki devagar kan paciente babaisa depois lor hat lor lima hari dia kona sir harga filaona tambah akar paciente se akarak dembe atu for resultado ne bediak depois paciente ne darum la mate los problemas neurologia iha uma hetam bronco aspiração uma família la descuida pasien hetam complicação selu sira dum fila vale dan doktor makala pasien atu mate ona harus ke fila doktor tidak mungkin impossible ni atu mate ni harus ke fila nelaya Senia niat mata harus kelemantan, tahu salva tene vida makal tem que harus ke vila. Anasan. Depois ida vila vale paciente será hostro tem que serviço mutu ko médico será. Família tem que coopera makas. Se família ladung coopera, ladung cuidado pasien, anta konsekuensia seia. Estamos siramos depende da família ne apoio. Família apoio makas tambah hanesan ohine proseso recuperação baia ninya discapacidade ne memak nyainya tem que hal fisioterapia badina o sira ne memak hela ho sequelas ne memak on ita mai ho stroke ne memak severe bele hela ho sequelas han hemu depende de la familia aroma toba nos depende de família atau ne cooperação família tem que apoio máximo. La vela doutor main ini função. Primeiro, ao salva minha vida. Nesse jogo salva minha vida, minha vela fila. So, ini nama tu dia kata dia kliuma kita tratamento preventivo de primária. Itu hendak buat explicar. Explicar. Atu nune la vela to fatin se ida nebe mai fila vale. Ida se ita vela bang secundario, segundo, tercero, nel susarano. Dia doktor, hauna itu kuliah bara persona kona ba, saya dah stroke ini tipo sira, inclui ini sintoma sinal sira itu kuliah mas ton ini on satu detekta diagnosa ton ini tratamento, ita bonus on kuliah tratamento ini sistematik kapal kasus ini prevenção sira, hala precisa sustain prevenção, doktor bela file informação ba ita nia malo krono nain lohan yang lain sira, basira nebe ma agora dia kela saudável ela. Sida o stroke ou basira de nebe iana factores que tensão garang milarga ou sira mas sira precisa halo la bele tem stroke ou sira nebe mas jovem ela sira tu investe basarnya ang usi hemofuma ne precisa halo sira par la bele problema ho stroke a bombero sira nebe manung halo exercício ga no mos mensagem da sira nebe ma agora stroke tena na tonga moderado ga grave gas ita boleh fola mensagem sira dia hanga ita mensagem na laos mai baitare baita hotu nebe mag ihane termasuk masau incluye masau banyak kuliah primera ita basira nebe mag joven basira nebe mag sirau ketan mora sirahan sana evita ande hanesan lihusi faktor risiko nebe mag kohin autemi hemutua fuma hamenos hemutua hamenos depois prática exercício mínimo ne 180 jam semana ida. Semana. 180 menit semana ini.
180 menit rekomenda ba kolega sira ba ita hutu basira nebe mak sinti ba boku ser nebe mak sinti ba hetan foto moras tensao o de ranmida tenki hak basic amba centro saudi nebe basic facility saudi o ma beri ku nebe mak kita kalau konsulta ba hemu na faten itenia ay mor tensao niya hemu na faten itenia ay mor ranmida niya sira nebe mak moras fuan hanesa o causa idemos belemos fuan bela afecta fila fale kalau stroke ya kutak sira nebe mak moras fuan tenki hemu niya ay mor ba moras nebe mak niya iha ba holinune bele evita atau ikus mai hamosu fila fale moras stroke ida iha itenia kakutak ngerasi basira nebe mak hetanona stroke agora dalam diagnosa ona o stroke nebe mona mai konsulta favor mai na fatin konsulta hodi na fatin follow up ita bot sena kondisau atunune labele acontece ba segunda vez o basira nebe mak hetan ona stroke con inia kondisau nebe mak grave utuan continua na fatin hala fisioterapia continua na fatin simu itena ay morok nebe mak doktor fo continua na fatin iha itenia be consulta OPD iha loron nebe mak kohintemi ona segunda cuarta o quinta hodinune bele kontrola ita botnya moras ne podia ano idane mak be ato ida ikus limak evita stres toba ho horario nebe mak suficiente atunune bele hamosu evita fatores sel na hotu nebe mak kontribu ona atau hamosu moras stroke na rasa tambah moras stroke ne hanesan hamutu ko moras fuan nian consideranya hanesan agora dalam segunda causa bamate iha mundo depois de kanker serangnya agora dalam hada malu iha itene Giro Valadares lelu iha amnia departamento niamos hada malu hela kada fulan ne paciente baisa 60-70 stroke atau bele mate 15-20 ho stroke anon niya porsyento nebe aste betebes anon ita ho tu tenki evita tambah agora dalam hahan laiha balansu dieta nebe mak balansu atau bele hamosu kolesterol bele hamosu triglyceride ikus mai hamosu moras nebe mak on tensaun diabetes ano ikus mai komplika ba etang file stroke ano idene mak importante bocel laiha prevenção importante ba ita ho to ma ba dan diaglu ala prevenção do que ha cura ambang cura ona ya posibilidad de rua diag o la diag amen idene de agradece ba programa idene lilu ba AMTL namos ba Dr. Boni ho parte zingnya nebe convidado na mai adagar sang mane kidane hori hato informasi ni dane ba ita hotu basira nebe mak corona ona kar basir nebe hare homata bele famous informasi ni dane ba itenia maluk sir nebe mak agora da sedang ki acesso atau hare diretamente informasi sirang ano ni dane obrigado ita Dia Doutor, obrigado vai ter boa mensagem é bem importante. Nós só resumo de cada exercício importante, balanço importante, controle tem mora ser na mesma base atenção, ramida mais importante, evita ter estresse. Halo buat nem ter costa tá lá com ter estresse, nem importante. Importante lah. Mori saudável né, itama decidi. Itama decidi. Mori saudável. Atau yang emohotu sebelum mate, mos atau yang hakar saudável itama decidi. Itama decidi. Também, doutor, agradecemos muito a vossa presença. Ita se colheu falei hoje a tempo selo com o tópico não Yeah.
Diak bamaluk a telespectadores televisão Jemen, tona barohan programa Conversando sobre Saúde, acompanha a botira o tópico Moras Struk, ha Bonifácio de Jesus, a equipa na produção Jemen, sumikang sita botira futaroi, ita suru malu fala ia episode tirumai.